ndakeka neza tugize imyaka 7 y'amavuko Mm. nibwo naje gusanga bashira Bibiliya hasi nanje nkayisoma. Icyo ni igitangaza cya mbere, ni ikintu Utaratangira amasomo? cyese Mm. haratangira nani primaire niki. Yego. Nagiye ku masomo nzi gusoma, Mm. cyo ndari nzi ni ukwandika, Mm. ariko kubera kuba iruhande rwa mama, Mm. kuko nahoraga nicara n'ahantu abagabo bari, Mm. bicaraga nk'ahantu, Mm. icyo gihe twari bupfurero, ahantu ngo ni ku Kitigarwa, noneho bagasoma, Mm. bamara gusoma bagashira katsi muri Bibiliya, Mm. bayirambika nanje nkayitora. Mm. Nkiri umwana nyine nabona ko barasoma Bibiliya nkaba interese, nkabicara iruhande, Yego. nkuze kugira gutya aho basomye nanje nkareba, Mm. nkuze kugira kwitera hejuru Usanga uzi usanga gusoma. nzi gusoma, Eh. ku buryo n'igihe natangiye ishuri Mm. natangiriye mu wa kabiri, Mm. kubera ko nzi gusoma. Mm. Icyo ni ikintu cya mbere Yego. gifite inkingi mu bugingo bwanje, mbona ko ari miracle y'Imana, Mm. kandi noneho igituma ngifata nk'igitangaza Mm. ni uko nje natangire gusoma muri Bibiliya. Mhm. Icyo ni kimwe. Wenda ico umuntu yakwibaza, Mm. tate ariwe mama wawe Mm. yafashe igihe cyo kwigisha Oya, alphabe oya. ngo iyi ni AB? Nazaga numva gusa hayasoma Eh. bikinjira mu matwi. Nta muntu uwo ari we wese uretse umwuka w'Imana, Eh. kandi nza nkeka ko Eh. nuzuye umwuka w'Imana. Hari uwo nigeze kubwira ndi hano Mm. duhuriye kuri Facebook, directeur wa NASA. NASA ni ikigo cy'abanyamerika kija ku kwezi. Noneho turavugana, mbona bavuze ngo ni directeur, ndamuhamagara, ndamwandikira, ndamubwira nti se director, muza gushaka kuvumbura isi ziri hejuru, muhora mushaka nani ibintu biri mu kirere, kandi mwatakaje za miliyoni na za miliyoni, ariko ntimurabibona. Ndamubwira nti reke nkubwire, ntimushobora kubimenya byose, kuko hari ibiri mu isi y'umwuka n'ibiri mu isi fizike, ntimwobimenya byose. Ariko nakugira inama y'amafaranga, nimuyafashishe abatishoboye, muze mbigishe, muze mbabwire ibiri mu kirere byose, batarenze gushora amafaranga wajayo. noneho haranyandikira, arambwira ngo urinde. Mwaramutse mwiriwe abakurikira Intwari RTV1, ize gitondo cy'umugisha cyo kubana namwe uyu munsi, kandi twifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze abane namwe. Rero isezerano ni rya rindi, nuko uko mwahisemo kubana natwe ku Ntwari RTV1, niko natwe tutazatuma mubura ibyo mureba kuri uyu murongo wanyu. Hanyuma murabizi ko twababwiye ko tuzababwira ubuhamya tuvuga imirimo y'Imana. Rero n'uyu munsi twongeye kandi kugira umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana ari buze kubibwira, kandi tukaganira byinshi byungura abakristo baja mu ijuru, bibakomeza. Rero mwakoze kubana natwe, ntimuje kugira ahandi mujana intekerezo, mubane natwe guhera ikiganiro gitangiye kugeza gisoje, kuko niwo mugisha kuri twebwe. Mwaramutse neza mubyeyi? Mwaramutse neza, mwaramutse. Yego. Hanyuma ninde twakiriye ku Ntwari RTV1? Amazina nitwa Savante Runezerwa Sadoki. Yego. Ndi umushumba amatorero ya Maranatha Apostolic Global Fellowship, akorera mu gihugu cya Uganda na Sudani y'Amajepfo. Yego. Asante cyane. Muramwumva umukozi w'Imana turi kumwe n'uwo nguwo,
ndabizi ko benshi muramuzi kandi muramukunda. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mirimo n'ibitangaza by'Imana ikora. Hari abantu benshi bumva ibyakozwe n'intumwa, bakumva ibimuga bihaguruka, impumyi zihumuka, ibyo Yesu yakoze, ibya kera igihe ba Elisha na ba Eliya, bavumura amazi bakoresheje umunyu, buzuza amavuta mu bigega avuye from nowhere, bivuye ku mirimo mito umugore w'umupfakazi w'i Sarefati yakoze kugaburira umukozi w'Imana, ibitunga bikuzura n'ibindi byinshi bikomeye, abapfuye bakazuka. By the way, hari amakuru numvishe nubwo tutarinjira mu kiganiro, ko hari umuntu wigeze gusengera bisa nkaho yacikanye, yakubiswe n'inkuba, akira mu buryo bw'ibitangaza. Sinzi ayo makuru niba we yatubwira. Turatangira ariko twatangiye. hari bimwe umuntu ataba acibuka, umuntu yagiye akora byarabaye, yego, ahubwo hariho n'abandi bari barwaye za kanseri twasengeye barakira, barimo umusaza wa madamu, bamugejeje mu Ruhengeri, arwaye kanseri yamufashe amaguru yombi, bamubwira ngo bamupima inshuro 3 kugira ngo konfirime ko ariyo. Nyuma ukuguru kwari kwafashwe mbere, uvuga ko bagucira hano hagera ku itako, kundi bakagucira hariya mu ivi. Rero dusenga, sengera ibyifuzo bitandukanye, Imana ihita imbwira yuko akize. Nagiye kumusura mu Ruhengeri, aho ku mudokiteri ngo ni Tore, madame niwe wabanje kugenda, nyine ambwira ko bamutoyemo kanseri, ariko agarutse asanga Imana yambwiye ko yakize. Uwo munsi mubwira ko umusaza wari muzima, amaguru amanitse, bashizemo bya bibuye binini, amasima, yarananutse imbavu ari nka skelete. Ngiyeyo ndabimubwira uwo muhungu, bibwira na se, ariko uko murebaga yari ameze, nta sinye n'imwe washingiragaho ubwenge bw'abantu muvuge ngo uyu muntu azakira. Yaje kumuvanayo, aravuga ngo reka mutahane. Bageze i Bujumbura amujyana kuri hopitale militaire y'abasirikare mu Kamenge. Bashitse bamucishije mu bipimo, aravuga ati ese aba bantu atavuye umuntu ibikomere niki, kuko trace ya kanseri yari yamaze kugira. Baramuvuye iminsi mike, yarasubira agaruka mu rugo, bakimujyanye ruguru. N'ubu twaramushingiye, wari muri Australia. N'ibindi bitangaza byinshi abantu nasengeye, ubona ibitangaza. Aruvuze ico cy'inkuba, nibuka amadetaye neza, ariko ibyo Imana yadukoresheje ntabwo ari twe, ni byinshi. Abatwumva rero murabyumva ko Imana ya kera niyo y'ubu. Hari ijambo riri mu Baheburayo ibice 12 rivuga ko uko yahoze kera, uko yari ari ejo, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Pastor, Imana igukoresha ikintu twita igitangaza, ikidasanzwe bwa mbere. Ushobora kubyibuka byari ryari, hehe, byari bimeze gute? Mu 2003 nagiye mu gihugu ca Swede, ngiye mu ivugabutumwa. Ngezeyo hari
bagira iyo ari igihe cy'izuba bagira utuzu baza bubaka ku malake, baza bimuka bakaja iyo ku malake. Umugabo witwa Kurt Johansson arambwira ati tuje kuri lake ariyo tuza kwirirwa n'umugore, bajana ibiryo byinshi kugira ngo twicareyo tuganire twishime tutembere mu mazi. Baba bafite utwato duto duto, noneho burya umugore ahayateka kutarambwira ati ngo utembeze tugere kuri kariya karwa kari hakurya. Sawa, turagenda. Tumara gushika ku nani ahantu haziritse ubwato bwiwe, ni utu twato two gusoza, ariko bene utu twa siporo. Aragenda arabuzitura, araza abwigiza hino aho twuririraho, we deja yaraburimo. Noneho ngo nze kurira, nurira nabi, buramubindika nko ku metero nka 3 abarimwo agira. Noneho wavemo hatakaramwo irinete yiwe, kandi yari irinete ico gihe yazambwira yaguriye muri Amerika $300. Yari irinete igenda ihindura, haba umwijima ikazana umuco na nijoro ikabona, haba izuba ku manywa iyo ikazana ikintu cy'igicucu, haba igicucu ikazana umuco. Yari irinete yandatiye mbere ko twitakara mu mazi. Noneho avuyemwo ico kintu ya mbere yambwiye, kuko nje nateye intambwe mpita nsubira ku naniko imusozi. Kintu yambwiye ca mbere kandi ababaye cyane, arambwira ngo yari irinete yanje yatakaye mu mazi. Hanyuma ahita ncaho aza kubwira umugore niko abazungu bateye. Ndavuga nti mpuye n'ikibazo kuko nije wabiteye, kandi ndi umushitsi, baje kunyishimira, za kubona ibintu byose birapfuye. Genge yantekereza gutyo, Imana yamimbwira ngo genda urayibona. Kandi inzuzi ziriya ziba zirimo umusayo, ntiziba zifite umusenyi nkakura kwa Tanganyika. Ndazamuka agasanga arimo abwira umugore nyine imisatsi yahagaze, ndamubwira nti ngwino tugende, Imana irambwiye ngo ndayibona. Turamanuka ngo tuze kugera harya ku nkombe, ndamubwira nti rero ntaco namubwiye, namanguruka nko ku metero 3, ndaguruka gutya, nama ngira gutya ngo nama nkandagira ya rinete, ndoga ngaruka nyifashe mu mano y'iburyo. Ndaza ngo nze kumwegera, nzamura ukuguru gutya ndayifata, ndamubwira ngo akira irinete yawe. Uwo munsi yamye abishira ku binyamakuru, Swede yose yandika yuko hejuru y'ico gitangaza. Ico ni ikintu kabisa nibuka Imana yankoreye mu buryo inkizisoni kuri abo bantu bari banyakiriye n'umunezero. Ariko ibitangaza Imana yagiye idukoresha ari byinshi. Byumvikane ko hari igihe Imana izemera umuntu agaca muri situation isa nkaho igiye kumusebya, ariko igamije ko nukuri gukora iciza imbere yawe, kugira ngo Imana yiyerekane. Kandi urumva mbere yo kubikora wamubwiye ko ari Imana ikubwiye cyane. Byumvikane ko nyuma yo kuyizana ntiyatekereje ko ari imbaraga zawe, yumvaga imirimo y'Imana n'uburyo bufatika. Ntiwari koga kubera yari amazi y'umwijima mu musayo, nta kuntu twari kuyibona, byari bigoye. Nibaje uburyo nayikandagiye
kiyagira ikibazo oyaye ntamye nyikandagira gutya neza numva ndayikandagiye mpita nyifatisha amano kandi sinzi ukuntu Imana yanyoboye ubundi nagomba guporonja gutya mbanza umutwe imbere n'amaboko namara nkibira gutya ariko numva umwuka w'Imana arambwiye ngo simbuka nama nzimbuka gutya mbanza amaguru ngo nkandagire gutya nama numva ndayikandagiye. Imana igarura amarinete ubuzima bw'umuntu bimeze nka rya jambo Yesu yabwiye ese mwe mubasha guha abana banyu imigati izabura ite kubagirira neza nimuyitakira ku manywa na nijoro. Pastor turi mu mwanya wo kuganira imirimo n'ibitangaza by'Imana. Ico nico ca mbere Imana yagukoresheje cyangwa nico ca mbere wumva? Oya nshatse kugusharinga wambwiye ngo nimvuga igitangaza kimwe n'itariki numva sinibuka ukwezi n'umunsi yego ariko ndavuga nti reka mvuga ico gituma kiri speciale uko cabereye mu bihugu by'amahanga kandi abo bari abapartenere banje cyari kigiye kunsebya vraiment nari ngiye guseba nyine no kandi ari na accident so icyo rero ni ikintu cyankoze ku mutima cyane. Wenda tugaruke ku ijambo rivuga ngo bwa mbere kuko ntekereza ko experience y'umunsi wa mbere muntu kanje wenda nivuze sinderekwa sindahanura bimeze nk'ibyo experience y'umunsi wa mbere niho ngira ngo tugaruke noneho Imana igukoresha igitangaza noneho bwa mbere mu mateka. mbere yuko ntangira gukora Imana muri 78 twiga i Bukavu twagiye mu gitaramo ahitwa Ipanze aza umugabo witwa Furaha Raha warema church umukongomani w'umushi yego bazana n'abandi basore benshi tuza ku makesha ngo tugere mu gicuku nuzura umwuka wera uwo munsi ndetse ubwo nari muri 6e secondaire umunsi ita numva ngize nibwo nafashwe n'umuhamagaro wo gukorera Imana nuko tubayaho ku buryo natahaga muri vacances izo mbaraga z'umwuka wera kumva indimi zaza turi nk'imaranda ngahunga nkaja nko kumukikira kugira ngo nzivuge nkamara nk'amasaha 3 mbaye nzivuga uko iyo nariko zivugira mu bantu bagiraga ngo nende umuntu yasese zagenza ukundi ibyo biraba bizamwe izo mbaraga nyinshi no kwerekwa buri saha ikintu cyose kigiye kuba nkakibona ibyo nza kubisengera Imana ndavuga ngo ibi byo bihagarike simbishaka kuko hazagamwo nibibi aba hari umuntu ugiye gupfa nkabimenya abagiye kugira gute ndavuga nti Imana ko biragira kuko nari ntaramenya kuntu no bimanaginga nyine n'ukuntu yego umuntu yabikora so noneho icyo nari ngiye kukubwira nta kintu mu bitangaza byose Imana yadukoresheje acantangaje kubera iki kubera mude narimo iyo wuzuye umwuka wera umaze no kubona imbaraga z'Imana ntacizikora ngo kigutangaze yego ahubwo aho gutangazwa na kiriya kintu wose ubira ugatangarira Imana kuyimenye mu bundi buryo yego ariko na Satani ntibiri kure yawe ibiri hafi kugira ngo igushuke wiyumve kuri igitangaza
niho bamwe bazabageraho akaba yishira hejuru ngo yakoze igitangaza yamara kumbe satani kera yamushizemwo umutima wo kwibona no kwirata agatangira kuzamuka naho kumbe iyo uzamuwe n'ikiburi kubera impano ukora kera witegure no kumanuka kuri ubwo rero nta kintu kigeze kinkanga ahubwo bizagumije kunyereka yuko ndi kumwe n'Imana binyerekana n'ubwiza bw'Imana nyine n'ukuntu itanga impano ziba ari ku buntu ikintu wahere ubuntu ndi wacirata ndi wacirata murakoze cyane reka wenda ndi kubona iminota ikomeje gusonga ushobora kutubwira ibintu nka bitanu wenda reka mvuga ibyo ngibyo waba ufite byinshi ndetse kurenga ibyo ngibyo bitewe n'iminsi umaze muri calling yawe kandi ni henshi wakoreye yaba muri Congo mu Rwanda wabaye muri Kenya Kampala mu bihugu by'abazungu hagenze kenshi uko byagenda kose wagiye ubona Imana wewe hari nk'ibintu nka bitanu by'ingenzi tekereza ko dusangiza ugasangiza n'abakunzi bacu tugakomeza tukaryoherwa n'imirimo y'Imana yego ikintu ca mbere ntangiriraho ndi umwana nza nari mfite imyaka 5 muri buriya buhamya natanze kuri mama tumuherekeza nahoraga mwicara iruhande ayasoma Bibiliya aririmba agenda ntegera noneho tugeze mbona nari mfite imyaka 5 ntangira kwiyenteresa n'ibintu z'Imana kamfasha n'igihe turi mu rusengero kumva n'ibintu binkoze ku mutima cyane ndakeka neza tugize imyaka 7 y'amavuko nibwo naje gusanga bashira Bibiliya hasi nanje nkayisoma cyo ni igitangaza cya mbere n'ikintu utaratangira amasomo cyese haratangira nani primaire niki nagiye ku masomo nzi gusoma cyo ndari nzi no kwandika ariko kubera kubi iruhande rwa mama kuko nahoraga nicara n'ahantu abagabo bari bicaraga nk'ahantu tugiye twari bupfurero ahantu ngo ni ku Kitigarwa noneho bagasoma bamara gusoma bagashira katsi muri Bibiliya bayirambika nanje nkayitora kiri umwana nyine nabona ko barasoma Bibiliya nkabainteresa nkabicara iruhande nkuze kugira gutya aho basomye nanje nkareba nze kugira kwitera hejuru usanga nzi gusoma ku buryo n'igihe natangiye ishuri natangiriye mu wa 2 kubera ko nzi gusoma icyo ni ikintu cya mbere ifite inkingi mu bugingo bwanje mbona ko ari miracle y'Imana kandi noneho igituma ngifata nk'igitangaza nuko nje natangire gusoma muri Bibiliya icyo ni kimwe wenda icyo umuntu yakwibaza tate ariwe mama wawe yafashe igihe cyo kwigisha alfabe ngo iyi ni AB nazaga numva gusa yasoma bikinjira mu matwi nta muntu uwo ari we wese uretse umwuka w'Imana kandi nza nkeka ko nuzuye umwuka w'Imana ndi muto ni umwuka w'Imana wabikoze ni ukuvuga ngo wamenye gusoma nta muntu twigishije nta muntu wera wirabura nta muntu wera wirabura cyo ni igitangaza kirakomeye cyo ni ikintu kimwe ikintu cya kabiri
turi mu mikarati muri Murere nari umwana w'imyaka nk'iyi entre 5 n'6 nahoraga sohoka mu gihe hariho imico nyine inyenyeri kurya zigaragara ari nyinshi ku ijuru n'ukwezi kwatangaje kwabonetse kose ngasohoka mwacu ngahagarara imbere y'inzu ngatangira kwitegereza inyenyeri ngafataga umwanya muremure kwitegereza inyenyeri kwitegereza ukwezi ico gihe kuri iyo myaka nibwo nabonye akantu kaba mu kwezi kagatashe kabamwo sinzi nimbukazi hariho nk'abaza bakureba ntibitegereze nditegereza habamwe akantu kamanutse gutya ndetse icyo gihe nazaga mbona gasa n'ihongo kaba mu kwezi tukiri bato twabonaga umugore uhetse umwana sinzi ako kantu noneho nkitegereza gasura nkitegereza izuba aho nagera ku ruzi nkabanza ngarwitegereza nabona ibiti nkabyitegereza ni ukuvuga natire kareba ibintu ngatangara ariko ntazi impamvu ntangaye kuko nari ntaramenya n'uwabiremye yego ariko njyewe nagera hejuru imbere y'ibintu kumva biragise ubu maze kungana gutya yego nibwo namenye impamvu kuko naje kuja muri Kenya mu myaka yashize kuko hari za library n'ibindi tangira kwiyenteresa n'ibintu bya astronomy ariko ngereranya n'ibyanditswe byera yego ku buryo n'ubu ibitabo mbaye nza gusohora bifite nani bifite notion za astronomy ari nka kimwe mbaye nandika cyitwa the endless space. The endless space ni ikirere kidafite aho kigarukira urumva ariko kandi mu maresherishe nageze muri Bibiliya sanga ikirere kigabanijemo ibice bitatu. Hari ikirere Imana yaremeye ikirere impamvu zitatu zibiri nako. Impamvu ya mbere Imana itararema isi n'ijuru yari ahantu kugeza n'ubu hatazwi. Ha location yari ihari kandi Bibiliya ntirahavuga ariko yari ahantu hatazwi. Noneho iza kurema ikirere yari deja yatekereje gusohoka aho hantu yari iri hatazwi, noneho irema ikirere avec intention yo kukigira induze ubuturo bwayo bwa kabiri. Icya kabiri kugishiramwo ibyaremwe byose ariko principalement abamarayika n'abantu, kuko iyo usomye Abanyefeso 3:15 Bibiliya iravuga ngo ivuga imiryango ibiri, iravuga umuryango wo mu ijuru n'umuryango wo ku isi. Ni ukuvuga ni ibintu bigizwe n'abamarayika n'abantu, kandi abo bamarayika n'abantu mu biremwa biri mu isi no mu ijuru nibo Imana yahaye ubwenge. Irasubira iplaninga yuko ku mpera z'ibihe aribo bazaza bakabana nayo nka famiye yo mu bwami bwayo. Ni ukuvuga abantu rero Imana iteganya irema bwa mbere yaremye ikirere cya mbere cyitwa ngo ni the highest space. Icyo kirere nicyo kirimo ijuru risha n'isi nsha, iyindi à l'extrême hakaba inyanja yaka umuriro. Ibyo yabiremeye abamarayika abeza n'ababi.
ibiremera n'abantu abeza n'ababi ni ukuvuga ku mpera y'ibihe abamarayika babi n'abantu babi bazaja mu nyanja yaka umuriro abantu beza bubasha Imana bakayikorera bazaja mu isi nsha n'ijuru risha ibyo nabyo ni ibintu nokwigisha umunsi ukira kukubwira gusa ngo isi isha n'ijuru risha kubera iki babyise batabyise ijuru risha ariko bavuga ko ari isi isha n'ijuru risha ico kirere nico yaremwe igishira mu isi zibiri zihoraho iramanuka mu kirere cya kabiri aho bita mu munane mu cyongereza ngo ni higher heavenly space higher heaven ijuru riri hejuru ririya riri hejuru cyane iri ijuru rya kabiri riri hejuru niho Imana nanone yashizemo izindi si zibiri isi ya mbere yitwa light world isi y'umuco niho Imana iri n'abamarayika bayigandukiye hagasura hakaba na dark world iyo dark world niyo satani n'abadayimoni bakoreramo kandi buri si ifite intara zine aho kandi izo ntara zifite icyo Imana yaziremeye izo zose dufite umwanya wo kubivuga noneho rero irasubira iramanuka muri iki kirere tuvuga kirimo univers iremamwo amaplanete iremamwo inyenyeri iremamwo ibintu bitandukanye ngo imare iremamwo na planete y'isi yiremeye abantu ariyo famiye yayo ya kabiri noneho ivyo bice ko ari bitatu l'univers higher heaven na highest heaven noneho uko niko Imana yabiremye niyo ntuze yari afite noneho kabihuza n'irya entere nkiri umwana ukuntu nagendaga ngasohoka kitegereza ukwezi izuba ryava nkaryitegereza nkitegereza inyenyeri nkitegereza imisozi ntarasobanukirwa ntaragira ubwenge ntaramenya inama ariko kuri ubu shobora n'ubundi nindangiza ibyo bitabo naza ntegura yuko nzomitinga les astronautes bo mu Bwongereza kuko tuze kuja impaka hejuru y'inani kuko hari uwo nigeze kubwira ndi hano duhuriye kuri Facebook directeur wa NASA NASA ni yinani kigo cy'abanyamerika kija ku kwezi noneho turavugana bavuze ngo ni directeur ndamuhamagara ndamwandikira ndamubwira nti se director muzamuza gushaka kuvumbura isi ziri hejuru muhora mushaka inani ibintu biri mu kirere kandi mwatakaje za miliyoni na za miliyoni ariko ntimurabibona ndamubwira ntureke nkubwire ntimushobora kubimenya byose kuko hari ibiri mu isi y'umwuka n'ibiri mu isi fizike ntimwobimenya byose ariko nakugira inama y'amafaranga nimuyafashishe abatishoboye muze mbigishe muze mbabwire ibiri mu kirere byose batarenze gushora amafaranga wajayo noneho haranyandikira arambwira ngo urinde ndamubwira amazina utuye he ndamubwira kuko nari nzi icyo agiye gukora yari agiye gusakinga muri Google areba uyu muntu wavuga ngo yobigisha ni atuye he ni umuntu nyabaki icyo gihe yarambuze n'uwo munsi twaherutse kuvugana rero niko kuvuga ati ni umuvantiri wari ya ariko sincèrement nindangiza gupibira ibyo bitabo zanje mfite ibintu biri palpable bishingiye ubwo byo nza kuvuga bindi turagenda dukora ku bintu nk'ibi
nishaka reka mvuga icya gatatu. Icya gatatu gitumye ndi bold, yego, shizamanga gukonfronta les astronautes abaja ku kwezi n'abakoresha ibyogajuru. hari na gahunda y'uko ngo bazatuza abantu kuri Mars. Ntibizashoboka. Ibyo nshaka kuzababwira. Yego. Ko nshaka kuzababwira nkababwira n'igihe isi izashirira. Noneho icya gatatu Imana yarampishuriye, kandi ibyo zimpishurira muri Bibiliya, mpaye nsoma Bibiliya, mpishurira ibintu byanditswe abantu bazabona ariko ntibabimenye. Ikintu hishurirwa icyo nise the dual nature of man, natire zibiri Imana yahaye umuntu. Na Pawulo yabivuzeho. Yego. Yaravuze ngo umuntu w'umwuka yavuye mu ijuru, umuntu w'umubiri yavuye mu butaka. Noneho Imana ifite impamvu yabikoze. Kwari ukugira ngo uyu muntu azaba afite kapasite yo kumenya ibiri mu ijuru n'ibiri hasi. Kuko iyo ubona nka Yohana avuga ngo ngiye kubona mbona gutya, n'abandi bantu bagiye bazamuka bagatembera muri paradizo nk'abanyabibona, Domitira, yego, n'abandi benshi. Noneho umuntu uzi ugenda akaja mu ijuru akabona ibyaho, n'intuze ni umuntu uri mu mwuka Imana yanashatse gukoresha. Aho umuntu nawe uvumbura ibya hano, n'aba bastronaute mbafashe nk'abakozi b'Imana, ikibazo gusa bafite nuko batizera Imana. Kandi impamvu batayizera, baba bashaka kwitirirwa ubuvumbuzi bakoze, ntibashake guhesha Imana icubahiro, ariko bagashaka ngo bubake amazina yabo, bagasubira kandi kubera ubwibone bw'ubwenge bwabo, bagashaka kumva ko bavuga ibindi bintu kontrarema, ntibazaga kuvuga ibyo Bibiliya ivuga. Bagashaka ngo siyanse ivuga ibintu biruta ibya Bibiliya, zageraho bikaba confusinga, bakavuga ngo Imana ntiriho, kandi bariho. Nza mbabazwa nabyo. Umupadiri wazanye iriya teori ya Big Bang, ari umupadiri w'umuberge, sinzi nimba uyizi. Ngo ni akantu kaje kariforoma, gafite umuco, karagira gutya, karagagara, kangana na football, karagenda nyuma kaza gupasuka, aba ariko kavamo ibi bintu byose biri mu isi n'iriya hejuru muri univeri. Noneho ako kantu katazwi kiforumye konyine from nowhere, ariko karemye n'iki kirere n'ibiki byose, kaza no kurema ibihura abantu bazokuramo imiti yo kwivuza, karema abantu bafite ubwenge ko katabufite. Biriya rero ni uburiganya bwa Satani. So rero mvuze mu ncamake, icyo ni ikindi kintu mvuze cya gatatu. Icya kane navuga umubabaro ngira w'abantu batizera Imana. Uko nemera ko umuntu wese wavutse ari normal, afite ubwoko, yihase, yovugana n'Imana adaciye mu wundi muntu. Niyo mpamvu jewe ku ubuzima bwanje sindaza guhanuza. Nakuze nzi ko keretse Imana, umuntu uzumpanurira n'uw'Imana yantumyeho, genda umubwire gutya. Ibyo ndabyemera cyane. Ariko ibintu byo kugenda nshaka ngo nkora amatike ngire gute nze
kubaza umuntu ngo se ngo kurambona gute kuragira gute, ibyo c'est vraiment ni ibintu bimbabaza cyane, kuko Bibiliya iratubwira clairement peut-être muri Ancien Testament, yego, ariko Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kunesha urupfu azutse, nako ageze ku musaraba, umwenda wari ukingiriza hera hahera, yego, aho hera hahera niho habonekaga nyine abatambyi bageraga gutamba n'ibiki, kuko hari imbere y'Imana, ariko umwenda utabutse ni ukuvuga abantu bose n'abishikire ku Mana, yego, pourquoi kugira intermediaire, kuko Imana ivugana n'abantu mu buryo nk'abungahe. Uburyo bwa mbere ivuganira natwe mu ijambo ryayo, uburyo bwa kabiri hari ukuntu ikorera mu ntekerezo zacu, hakazamo ikintu cyo kwizera. Waba ufite ikibazo, waba uhawe usenga wegereye Imana, wasutse umutima wawe imbere y'Imana, Imana ikaba yaguhumuriza, ukumva umutima wawe urahumuritse, kujya muba mwavuganye nayo. Hakaba ikindi gihe hoboneka n'ijwi ukaryumva, cyangwa se wagira gutya ukamubona cya kintu waza usengera, hakama haza igisubizo neza neza kurya wabyifuzaga ndetse kurenga uko wabyifuzaga, ukavuga ngo mbonye Imana. So kuri ubwo rero kabona abantu noneho aho abona abakristo, ariko abapagani muri bimwe bintera kugira, kuko nzaza ngira n'ibishushanyo ku buryo nshaka ibintu biri pratique, abantu bazoza bareba, umuntu ukazubona aho uzaja nyuma yo gupfa n'igihe cy'urubanza, ukazuhareba ukiri mu isi, gukonkeretiza iyo situation kugira ngo bizakwerega ku isi. Ubwo nibwo butumwa cyane fokasingaho bw'Imana. Ibintu kiri ku mutima wanje navugaga ukuntu ushaka kwereka abantu uburyo babona ukuntu umuntu ubuzima bwe buba mu isi, n'ukuntu igihe cyo gupfa aho aba n'aho agira gute. Muri za ntara zine naza mvuga, paradizo ni intara ya kabiri mu ijoro, yaremewe imyuka y'abantu bazapfa bizeye Imana, kuko iyo umubiri upfuye umwuka iwo ntupfa, esprit iyo Imana iteganya region, kuko iyo abantu bapfuye ntibaza bagenda direct ku Mana. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu nagaruka bazaza gutora imibiri, bari ahantu muri region yitwa paradizo Imana yababikiye, aho imyuka izagera kuzageza kuri urya munsi bita umunsi w'umwami, the day of the Lord. Niwo munsi no uwo ni umunsi w'imperuka, nari mbyitiranije kugeza kuri wa munsi Yesu azaza gutwara itorero. Rero icyo nari mvuze cyuzuye umutima wanje ni ukubona umuntu, kuko uriya muntu w'indani Bibiliya ivuga ngo Imana yaturemye mu shusho yayo. Ishusho Imana ivuga n'uriya muntu w'indani, the inner man. The inner man, umuntu w'indani afite za karakteri z'Imana. Ubwo ijambo rya mbere nzambwira iyo mvuye n'abanyabwenge, nkababwira ngo niki cababwiye ko mu itaka habitsemo ibyuma byo gukora indege, habitsemo ibyuma byo gukora ibyogajuru, kandi ibyo byuma ntibiba ari ibintu bisa n'ibyabaye manufactured, tuba ari utuvunguka, babita muri siyanse natural resources, tuba ari utuvunguka nk'utubuye. Ese nimba mutemera Imana, ubwo bwenge
bwabahaye kumenya yuko mu butaka kuko Imana yasize ibisitowarinze niyo sitowa y'Imana iriya ni gute mwabimenye mumenya n'ico Imana yabiremeye n'ico bizakora urebye ibintu biri around the world ni ibintu ubwinshi byavuye nka 80% cyangwa irenga byavuye mu butaka kandi bihava ari raw materials natural resources bazikora kuko bayita raw materials iyo bamaze kuyitunganya bafite n'ico bashaka gukora hanyuma bakaza kuyikoramo product bashaka yego noneho ico kintu umuntu w'umubiri utari uw'umwuka arabivumbura yamara akabikora nani akabikoramo ikintu iyi ntebe ni plastique ibintu majorite y'ibintu bya plastique hari bimwe biva mu marangenge y'ibiti ariko hakaba ibindi biva muri residues cyangwa se ubucafu bwa peteroli yego bakabitunganyamo ibintu bikoreshwa byinshi bya plastique so ibi bizuma bya gete sinzi ubwoko bw'ikicuma ariko tuvuge ngo ni fer fere ntabwo caje kimeze kuriya twarutuvungukira turiya ese umuntu yabimenye gute yuko yaza akabikora mu icuma kikaba gete cyangwa kikaba inani karoseri y'imodoka aho abantu ntibaza batekereza ibyo byose maze kubona nane nza kubabaswa n'ukuntu abantu habirya nabonye nkiri umwana atazareba igiti nkiki avuga ati suku igiti cyabaye yego ngo arebe biriya bicu ngo arebe izuba ngo arebe ukwezi avuga ati ariko koko kabirya Aburahamu bazabavuga ngo isi yakoraga ibigirwamana ariko aravuga ati no yego ibi bigirwamana bya data mu kubona ahirimbura ibiti abantu bakaza kugura ngo baguze Imana no ati yareba ijuru n'isi n'ukwezi n'izuba ndavuga ati no hariho Imana yego yego Imana rero nico gituma yamuhaye kwizera rero hari abantu bahumye bataza bamenya Imana icyo ni ikintu kimbabaje fashe nk'igitangaza ariko kimbabaje kiva kuri Satani icakane ni opposite y'ico ngatangazwa n'abantu bizeye Imana batayibona bakoresha kwizera barenga ubwenge bw'abantu barenga ibyo umuntu atekereza ariko ngo bumva amagambo ya Bibiliya n'ubutumwa bwiza baravuga ngo hari Imana sinzi abo bantu iyo mbareba iyo ndeba umuntu w'umukristo wamaramaje nanga umukristo ujenjeka yego kundi ibintu kandi njewe igihe nagumye mu muhamagaro wanje ikintu ndumva namaze imyaka 20 ayi nkora ubushakashatsi ngo menye ese Imana yese yararemye ijuru n'isi byo nta dute ariko isi yabayeho gute ico kintu nazaga nkitekereza nkaza gusaba ukibaza uburyo Imana yabayeho yabaye ikomoka ariko niba warabonye solution uratubwira solution naje kugira après imyaka 20 kuko nanga kwemera ikintu ntazi yego kitumvikana nza solution naje kwisanga muri Deuteronome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri 29 aravuga ngo ibihishwe ngo ibyahishuwe ngo ni ibyacu n'abana bacu ngo naho ibihishwe n'iby'Imana nza gusanga Imana itarahishuye ibintu zose no mu gihe rero hari ikintu gihishe ndashoboye kubona solution yacu
menya yuko bitari kuri kompetanse yaje nico cyatumye mpagarika. Yego. Ese Pastor ngiye kuvanga. Oya mbaza ndaje. Hari ikintu Imana yakoze nari nibajije ese Imana kubera iki yabihishe ni ukugira se ngo abantu biranditse reka ngusubize namenye ico ugeze. Yego. Yaravuze ngo ibyo abantu batarabona iby'amaso atarabona iby'amatwi atarumva n'ibintu bitari byagera mu ntekerezo z'umuntu. Yego. Ibyo nivyo yabikiye abayikunda. Ni ukuvuga ibihishwe byose ifite umwanya izobidisipureyinga ikabitwereka. Harimo no kutwereka ukuntu iyo yabayeho itaremwe kandi idafite itangiriro. Yitwa alfa na omega, niyo tangiriro omega niyo herezo. Ni ukuvuga ntifite aho itangirira. Ibyo byose izabitwereka. Abantu batuze imitima yike mu nda neza cyane kubimenya ubu nyine si ibyabo, ahubwo babitegereze k'impano nibyo izabagororere. Babwira ati mwahoraga mwibaza kuri ibi hariya mwisi ntimwashoboraga kumenya ibintu byose. Narabira imiti kugira ngo mbibahishire abazizera nzabibereke. Kuko mu ijuru ntawe uzohaba afite kesiyo. Ibisubizo byose bizoba biraho. Asante cyane Pastor. Ndi kubona iminota yakomeje kugenda. Reka mvuga icyanyuma. Yego. Icyanyuma mvuga ndavuga ibitangaza Imana yakoze Imurenge. Imurenge Imana yamanuye imbaraga ariko zitangirira mu bashumba. Mu bashumba abagabo bemeye ba mbere bakajabika bari mu biraro. Noneho bazamutse batangira kubwira abandi Imana. Yego. Navuganaga n'umugabo Kamburishi niwe wabimbwiye. Noneho yagiye kuruhuka mu gituza cya Aburahamu. Yego. Noneho ngo bimara kugenda bityo abo ngo batangire gusenga, abungeriga bakazava ku misozi bakaza. Bashika hariya batangira gusenga bakamabuzura umwuka wera. Kiriya gihugu cacu cy'Umurenge. Yego. Umwuka yakimanutseho utangirira mu bungeri binka bagishe bari mu biraro. Kiriya gihugu ni igitangaza kandi na n'ubu Imana iracaka ikoramo ibitangaza. Noneho ibintu biragenda zaje kugera ahantu ahandi mu isezerano risha. Ndumva ndani buhamya ndumva ariko Imurenge hariho abagabo bagiye baguruka. Yego. Akazaguruka akava ku musozi akaja ku wundi. Umugabo witwa Kamandwa n'amaboko bagiye bahaye bareba bandika igitabo cabo kivuga amateka y'Imurenge. Abona bahe umwe atuye hano undi atuye mu Rwanda ariko bombi bari mu Rwanda ico gihe ni n'abapasiteri. Yego. Bagenda bagira anketi y'ibitangaza n'ibintu byabereye Imurenge. Bageze mu Gitoga baza kubaza ahantu Urahimu Sebukubo yagurutse. Yego. Barababwira ngo bari mu rusengero hano nibwo yagurutse. Barabajana aho yituye. Baravuze approximativement yuko ari ibirometero 3 aho kubana Simone bagiye mu butayu ngo baririmba indirimbo. Umuntu wazumpa ubuhamya bari kumwe nawe. Yego. Ngo baririmba indirimbo ngo yumva ngo abaye ngo nk'ikaratasi. Yama yumva abaye light kuko uwo kumva ufite ibiro nk'iby'ikaratasi. Ubwa bundi bagaye baririmba muri wa munezero ngo bamabona ko azamuka
hari mu bubande kandi imibande yiriye iwacu igiti kizagikura kikaza kirenga kiriya bamabona ko azamurwa gutya ararenga mu mashami y'ibiti abica hejuru gutya aragenda Imana imuta mu kandi kabande wamare gushika ariko imuta ahantu bashobora guhamagara kumva ijwi abantu baravuga ati bigenze gute uriya mugabo barahamagara Simoni 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 bumva ko aritabira mu kandi kabande tutemure se tuze tukugereho atoyaye nimusubire muri ya ndirimbo bayisubiyemo yumva kandi asubiye kuba gakaratasi yamagira gutya ngo baze kugira gutya bishinga hagati ibyo ni ibitangaza byabaye hari undi musaza nawe wagiye gusenga yarambwiye ngo ni nko ku birometero 10 umusaza witwa Isidori Butunira muri Murere bageze ahantu hitwa mu Kavugwa abana be yari afite babiri b'uburisa bararwara ni se wabo wa excellence vice president Ruberwa bamare kurwara barwara akaduta nta miti ntibari bafite n'amata yo kubaha nta swe iyo ari yose bari bafite noneho bamaze akaba yarabonye ngo bitangaza ingaje iwe ndetse yarataremera kiri umuturika aravuga ati yamana y'abaporo nabo mukiriza aba bana abwira umugore amwokereza umwumbati ngo amara arazamuka ahantu hitwa muri Kirwa ngo amare kurenga hejuru aramanuka umusozi agera ku kantu k'akaziba kameze nk'akarake ngo amare aravuga ati uyu mwumbati nsonza nkuryeho imwe ku mazi ariko waze gusenga Imana ati yamana nabonanye ba Semutobo yamana y'ingaje unkiriza abana ariko reka nkubwire gahunda yanje nudakiza aba bana ndagwa hano sinzahava badakize kandi nibakira niho nzobona kugenda na wa mwumbati adesida kutawurya aricara ngo aze kumara iyinga asigaranya kuka gake atakibasha no kweguka agiye kureba hejuru y'akariya karake hakurya mu gitondo kare ngo abone umugabo wambaye ibintu by'umweru muremure noneho wa mugabo akamubona hariya kandi yavuga akamera nk'aho bari kumwe hano waramubwira ngo se harya ngo niki cyakuzanye ati naje gusengera abantu waravuze ngo ni Imana nitabakiza uzagwaho nati niko navuze namubwira ati humure abana barakize Imana yumvisha amasengesho yawe abantu ubu ni bazima ati none ati ndagaruka nimugoroba ngo utahane waze kuba nimugoroba 2:00 z'ijoro abona wa muntu amuhagaze iruhande amufata ukuboko gutya ati haguruka burya hagurutse iwiwe gani ku birometero 10 burya hagurutse gutya aherutse amuhagurukije gutya aramubwira ngo bwira umugore akingura uko abageze mu rugo kera bayageze mu rugo ati bwira umugore akingura ngo ahumura amaso yamabona ahagaze imbere y'inzu yiwe abwira umugore ati nkingurira n'akajwi gatoya burya umugore ahaye akingura ngo aze guhindukira abura wa mugabo uwo muntu Yesu yamukozeho ivyo ni ibitangaza Bibiliya yaravuze ngo ibitangaza bizagendana n'abizera nukuri ibitangaza biriho n'Imana iriho reka imbendekeye kuri ivyo ndabitanu nabivuze Yesu aguha umugisha pastor turishimye cyane kubw'iki kiganiro kandi kiraryoshe ni amakuru ni amateka ariko aganisha kuvuga imirimo n'ibitangaza by'Imana amen turabashimiye turashimira n'abadukurikiye kuntwara RTV1 Imana ibaho umugisha amen reka dusoreza aha turasenga isengesho ryo gushima Imana kuko yabanye natwe kandi kizaba ikiganiro kiri impactful
kizagira umusaruro kuri buri wese uzacumva. Haleluya. Dusengere. Mana turagushimiye. Ushimwe Yesu. Ijambo riravuga ngo, ijambo ryawe riravuga muri Bibiliya ngo ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana Yego Mana. nibwamara guhetura ku isi Yesu azahita agaruka. Dutegereje kugaruka kwawe. Yego. Ariko tubabajwe n'abatarakumenya. Yego Mana. Bafite amaso batabona, bagira amatwi batumva. Yego. Icyo nsabira abantu bose, abo nzi n'abo ntazi, impande zose z'isi, nuko abantu bakumenya, bagatunga ubugingo buhoraho, tukazakubona mu ijuru. Ndagushimiye, sengera n'iki kiganiro kizagira abantu gikora ku mutima, kizagira abantu bacumva bakikubita agashi, bagashaka ubwami bwawe, kuko waravuze ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa, ngo kandi abanyembaraga nibo bazabujamo. Kuko buhenze cyane, dukwiye kubuharanira, tukabushiraho umutima wacu n'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu. Reka databuja abantu bose bazareba kino kiganiro, uzabakoreho, tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Baraka sana mubyeyi. Asante. Yego.